iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'Amerika. mukomeje kumva radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, mutwumvira kuri FM 104.3 i Kigali mu Rwanda, naho mu Burundi mudukurikira ku mirongo migufi shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mwadusanga no ku rubuga rwacu rwa internet kuri wa3.radio.voa.com. turi no kuri Facebook na YouTube kuri VOA Radio yacu. Muri uyu mwanya muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi, ni umwanya w'ikiganiro muri Isanga. Ku buhanga bw'ibyuma hari Engineer Nelson Ropes na Nadia Taha afatanije na Dieudonné Cyubahiro. Ikaze rero mwese mu kiganiro muri Isanga kuri radio yanyu. Muri Isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'Amerika. Ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri commune Giteranye aho bitatura. Ndi hano Kampala Uganda. Ndi mu gisagara cya Bujumbura. Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za Amerika. Mbanje kuramutsa batumire mwadutumiriye. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, urararitswe buri munsi saa 10. Inshuti z'ijwi ry'Amerika, nongere mbaye ikaze kuri radio yanyu. Ubuheruka twaganiriye ku rugomo rukorerwa abagore. Ni kenshi mwifuje ko tuvuga no ku rugomo rukorerwa abagabo. Icyifuzo cyanyu rero ni nk'itegeko. Uyu munsi ndagira ngo abari byo twibandaho. Hari abagabo muzi bakorerwa urugomo mu ngo zabo, haba aho muba cyangwa se aho mukora. Ubu rero mufite umwanya wo kuganira kuri iki kibazo, kuko urwo rugomo byanze bikunze murarumenya, nubwo abagabo bakunze kuruhishira. Cyakora amahirwe nuko ubu hari abatangiye kurwatura ndetse no kurwamaganira kure. Muduhere nomero zanyu za telefone tuze kubahamagara, mutange umusanzu wanyu muri iki kiganiro. Abamaze kuduha telefone zanyu mwakoze cyane. Nuko ndagira nti urugomo rukorerwa abagabo. Twifashishije igisobanuro cya Wikipedia, urugomo rukorerwa abagabo mu ngo rujyanye n'ibibera mu rugo, akarukorerwa n'ubwo bashakanye cyangwa se aho babana nk'umugabo n'umugore. Urwo rugomo ruboneka kwinshi, haba mu bijyanye n'imikorere cyangwa se gukomeretsa umubiri cyangwa umutima, ubwo mu bwonko, ndetse n'ibijyanye n'umutungo w'urugo no mu mibanire n'abandi. Muri kiganiro turaba turi kumwe n'abahagurukiye kwamagana urwo rugomo. Uyu munsi turaganira na Bwana Boniface Nduwimana, ahagarariye ishyirahamwe ryitwa Abagabo mu Gahinda, Homme en détresse mu Gifaransa cyangwa se Men in Distress mu Cyongereza. Ni ishyirahamwe rifite icyicaro muri komine Kayanza mu majyaruguru y'u Burundi. Rimaze umwaka urenga rishinzwe, riharanira uburenganzira bw'abagabo no kurwanya ihohoterwa ribakorerwa mu ngo. Reka rero twakire umutumirwa wacu, Bwana Nduwimana. Uraho neza, urakomeye? Ikaze ku ijwi ry'Amerika. Murakoze cyane. Murakoze, ndakomeye. Yego. Mbashimiye cyane rero kuba muduhaye uyu mwanya mukawuha n'abakunzi b'ijwi ry'Amerika kugira ngo tuganire kuri iki kibazo. Hari abatari bake badusabye kuvuga kuri iki kibazo cy'ihohoterwa rikorerwa abagabo mu ngo. Hajya ngo mbaze nkubaze, abagabo koko barahohoterwa nk'uko tubyumva? Yego cyane, abagabo barahohoterwa, ariko naho benshi batabyumva batanabyemera, ariko abagabo barahohoterwa kandi cyane. Hanyuma wowe uri mu bantu bazi iki kibazo, bagikurikiraniye hafi, ndetse wanashinze n'iryo shyirahamwe ry'abagabo mu gahinda. Icyo gitekerezo cyakujemo gute? Muri make, ndi umwe mu bagabo bakorewe ihohoterwa, barikorerwa mu rugo. Nyuma nza kubona hari n'abandi benshi bagiye barakorerwa ihohoterwa mu rugo. Ngiye gukurikirana neza, nkaraba mu kibano, nkumviriza hirya no hino abama bishwe, abama baturiwe n'amazi ashushe,
nkagenda gusoma ngasesangura mu maraporo amwe n'amwe ngasanga turaronka bamwe ngo barishwe ariko ntitubone ubutungane kuri bo, nkabona nyene aha na hariya abagabo bagenda baromoka bagahunga ingo, ngasanga abagabo benshi bitigira binini tugenda turabona byiyahura, ngasanga ugiye kuraba hari abagabo benshi bata ingo ukabasanga bagiye guharika, hari abandi usanga mu kabare batonda mu kabare kuva ku mugoroba gushika burinde buca. Ngiye gukora amatohoza kuri ibyo byose nsanga benshi nabo mu ngo biba biriko bitagenda neza. Hanyuma ngerageza rero kwegera bamwe n'abandi kugira amenye mbega n'ibiki bitagenda neza, nza gusanga abagabo benshi baragize ikibazo mu rugo ntibakigira uburenganzira na bumwe mu rugo, ari nabyo bituma abagabo usanga rimwe na rimwe bariko baranagwa no mu cyaha cyo kwihanira iyo bitameze neza. Aho rero nahavuye ncangira iciyumviro ataya mabi ntitworeka ngo abandanye uku, ntitworeka ngo abandanye yiyongera, ahubwo birakenewe yuko tujya hamwe tukubahuka tugaserura aya mabi tukayashyira ahabona kugira ngo abantu bose bamenye ko aya mabi ariho, kugira ngo abantu bose batinyuke guserura aya mabi, turabe yuko byogeraho abagabo nabo bagira inzego bitura, bagira amashyirahamwe bitura akabafasha gushikira mu nzego z'ubutungane canke mu nzego z'intwaro kugira ngo bubahuke nabo barenganurwe. Niho niyumvira rero birakwiye ko uyu mugambi ndawushyira ahabona, ndarondera abantu ndabasigurira umugambi ukuntu umeze, ndabereka uburorero abagabo benshi, ndabereka mbere n'abari bakomerekejwe muri icyo gihe nari mu mugambi wo gushinga ishyirahamwe. Nanduruka rero ndabaha icyiyumviro turashinga ishyirahamwe. None Boniface, mu kinyarwanda baca umugani ngo amarira y'umugabo atemba ajya mu nda, ndumva no mu kirundi bishobora kuba ari kimwe. Ubwo byarakoroheye kugira ngo ubwire abagabo uti nyabona mureke tuvuge ku kibazo dufite, hari abarimo gukora, hari ingero waduhaye, hari byinshi wari umaze kutubwira mu biri bimwe bakorerwaga, byarakoroheye kugira ngo basobanurire ko bashobora kwishyira hamwe hanyuma bakavuga niko bari ku mutima? Ntabwo byoroshye biragoye cyane. N'ubu benshi bumvise hari umugabo ariko arahaguruka akavuga ibyamushikiye, hariho bamwe batarabona neza yuko ari mu mvo yo kugira kire cyane yerekana amabi. Abenshi rero baracatsimbaraye ku mugani uvuga ngo amarira y'umugabo atemba ajya mu nda, ariko mu gihe abantu bose bobandanya bakaguma kuri wa mugani uvuga ngo amarira y'umugabo atemba ajya mu nda, ni ba bandi ibi babibakorera bakabyibikamwo buri gihe, bakabandanya bakabyibikamwo, inzigo n'urwanko bikagwira mu rugo, hanyuma bikazoza kubyara ikibi kinini cyane. Ari buce usanga umugabo kubera atahishutse ngo avugane n'umukenyezi, canke umugabo kubera yakorewe amabi ntagire urwego na rumwe yitura, agahita yica umugore, cyangwa agahita umugabo we nyine yiyahura ati ndarambiwe no kuba muri ibi bintu, cyangwa umugabo ni hahandi ubona atekeye agasashe k'impuzu akomoka akazoja kugwiyo. Ni ukuvuga yuko abenshi baracatinya guserura ayo mabi bitwaje umwibutsa w'ikirundi n'imigenzo y'ikirundi. Ubwo mwabasaba iki rero muri aka kanya mwumva n'abantu benshi bari hirya no hino, abo bagabo bagitinya bacyumva ko bagomba kugendera kuri uwo muco cyangwa se bashingiye no kuri uwo mugani wa kirundi na kinyarwanda, mwababwira iki muri aka kanya? Muri aka kanya ndonsa aka karyo nagomba mpamagara abagabo bagitinya kwerekana ko bahohotewe, nyabuna nibave mu gacerere,
niwaba uhohotewe ntubivuge bigukwegera mu kindi cyaha cyo kwihanira ugaca witwa umunyamakosa kandi wari mukuri. ahubwo nibubahuke baseruke bashyire ijwi hejuru dufadikanye dusabe ko haba amategeko yorenganura abagabo. nibaguma bahoze abagabo bose bagahohoterwa bagahora, ntabwo abajejwe intwaro cyangwa se leta cyangwa abanyamategeko ntibazigera bamenya ko iryo hohoterwa rigeze ku murindi ukomeye. bazohora bazi ngo guhohoterwa ngo bivugwa ku bakenyezi, bibagira uburenganzira bwabo, maze baze basange benshi barasambuye ingo bakazita, baze basange benshi bariyahuye ku mvo z'uko batigeze bashyira ibibazo byabo ahabona. n'ubu bahura ndababwira ko kwemera yuko wahohotewe ntibimaramaje, ahubwo ikimaramaje ni uko abantu baza kugushengerera wishe umuntu, ni uko abantu baza kugushengerera wiyahuye, ni uko abantu baza bumva warataye urugo waragiye. ibyo nibyo bimaramaje gusumba ko umugabo yubahuka akavuga ati mu rugo nahohotewe, ndasabye ubufasha, ndasabye abandenganura. ndagushimiye Boniface Nduwimana. reka twakire na Jeremy nawe agira icyo avuga kuri iki kibazo cy'ihohoterwa rikorerwa abagabo. Jeremy, turi kumwe? ikaze ku ijwi ry'Amerika. iki kibazo cy'ihohotera rikorerwa abagabo bamwe barabyemera abandi ntibabyemera, kavuga nta mugore wahohotera umugabo, abandi ngo baba babikwiye, hari igihe baba bahemukiye abagore. wowe ikibazo cy'ihohotera ukibona gute? uri umwe mu bantu babikurikire hafi babizi, nawe waba warahohotewe, wagira icyo utubwira? murakoze cyane. ndi umuntu umwe mu bantu bahohotewe kandi bikabije. yego, kuva mu 2015 narahavuye narahohotewe birarenze urugero, ndahava ndata urugo ndomoka. yego, naho nataye urugo ndomoka, aho nagiye hose nta mahoro nigeze ndonka, kuko maze gusohoka nkata urugo nkagenda mbonye naremerewe. ni ukuvuga mu majambo make narituye imiryango biranka rimwe kabiri gatatu kane gatanu bahanura biranka, ndahava ndata urugo ndagenda. ntikigeze binyorohera na gato. gushika uyu munsi hari muri 2015 n'uyu munsi singasubira mu rugo. ntabwo urasubira mu rugo? singasubira mu rugo. ubwo uba kure kungana iki y'urugo rwawe? ndumva hashobora kuba hari ibibazo mu mibereho yawe. wasize abana cyangwa wari ufite umugore gusa? jewe nari mfise umugore n'abana babiri, mugabo kenshi bimaze kumbaho kenshi nkabona ko ntushobora kubura ubuzima bw'iwanje, nataye urugo ndagenda ndomoka kubera mbona ko umugore bitagishoboka. imiryango yarahanuye biranka, ndabona ko naremerewe bikabije. bivuze ko ubwo utashobora kubona abana bawe kuva muri 2015 cyangwa hari uburyo muhura? ni ukuvuga kuva muri 2005 maze guta urugo, mvuga ko nataye urugo byananiye. abantu benshi bumva umenga ndi ikicucu, bumva umenga ndi umuntu ntashoboye kubaka. mugabo ukuntu byagiye biragenda, twebwe umuryango umaze kuzura uraduhanura rimwe kabiri. ni ukuvuga mbuze umuryango baba ari ba mwana, abiwabo w'umugore n'abiwabo w'umugabo barabonana bakaganira, mugabo umugore akanana. aho bigiriye kwa nka rwose niho nahavuye ndata urugo ndomoka, ndabona yuko bitagikunda, maze kunyagwa ibyanje byose, mbere ndanahava nditura sentare. hari icyo byari byakugezaho? ubu sentare yaragufashije? ni sentare yaragufashije ku buryo hari icyo byaba byaratanze? kubera twebwe abagabo ni ukuvuga akamu kacu ntibigera bakumva na bukebuke. yego, akamu kacu ntibigera kumva na bukebuke. ko jewe nahavuye nituye sentare muri 2015, mugabo nameze nk'utunganirizwa mu 2017. ugumye hafi ubwo turaza gukomeza tuganire mu kanya. yenda hari umwe mu bakunzi b'ijwi ry'Amerika wakwifuza kugira icyo kubaza. reka twakire Jean Claude. Jean Claude, wiriwe neza, urahagana hehe?
mwiriwe yego nk'uko bisanzwe ni wa mukunzi wanyu ngo Jean Claude ni mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Ngoma yego mu gihugu cy'u Rwanda mu murenge wa Gashanda mu kagari ka Kerwa by'umwihariko umukunzi w'ikiganiro muri Isanga ku Ijwi ry'Amerika. yego umusanzu wawe rero umusanzu wanjye rero reka mbanze mbashimire iki kiganiro mwateguriye ku ruhare rw'abagabo. Ese abagabo koko nimba bahohoterwa muri rusange rero by'umwihariko mbanze mbashimire kuri iyi ngingo mwabiteguriye. n'iyi ngingo y'ingirakamaro cyane cyane nkatwe nk'igitsina gabo. yego nyarutsa urabyemera se ko bahohoterwa? nturabyemera ko bahohoterwa? urabivugaho iki? nibyo nashatse kugarukaho. buriya ikintu cya mbere mbona igihugu cy'u Rwanda cyabashije gukora, habashije kugira ngo bashake bafate inshuti z'umuryango. icyo nashatse kuvuga, inshuti z'umuryango ni umwe muri komite iba igize gukurikirana amakimbirane yo mu ngo, igizwe n'umugore n'umugabo muri buri mudugudu utuye mu gihugu cy'u Rwanda. ubwo nayo icyo nashatse kwerekana, mbere y'uko inshuti z'umuryango zitari zihari ihohoterwa ryabagaho, ugasanga abagabo barahohoterwa. ariko aho nk'ubu mwanya mba ndi hano hasi mu baturage muri uyu murenge wa Gashanda, aho inshuti z'umuryango zaziye leta y'u Rwanda ikabitekerezaho kugira ngo zishyire mu midugudu, hari icyo mbona ihohoterwa rimaze kugenda rigabanyuka. ntabwo ryagabanutse 100%, ariko ntabwo uko byari bimeze. inshuti z'umuryango zishinzwe guhuza umugabo n'umugore igihe bagize amakimbirane, bakumva ibibazo byabo, bakabunga, bakongera bagasubirana. ugasanga rero ari ikintu cyiza maze gushima by'umwihariko leta y'u Rwanda yatekereje kugira ngo itegure inshuti z'umuryango zikurikirana ingo umunsi ku munsi mu makimbirane zagize. ni igitekerezo cyiza. hanyuma rero ngo abagabo barahohoterwa. yego abagabo guhohoterwa ntabwo byabura rwose. buriya abagabo nabo barahohoterwa kenshi na kenshi. urugero rwa hafi, hari umugabo w'inshuti yanjye nzi wataye urugo rwe. ubwo yarutaye mu rwego rwo kugira ngo atange umutekano iwe, kuko yabonaga ko kubana n'umudamu we yazamuviramo ingaruka, ugasanga aramuhohoteye, arafunzwe. ariko mu rwego rwo kugira ngo acunge umutekano we yararutaye, urugo ruba rwonyine, umugore nawe asigara mu rugo iwe, amuha amahoro, nawe agomeza kubaho neza. ariko ubwo nababwiye ko inshuti z'umuryango akenshi na kenshi iyo izo ngo inshuti z'umuryango iyo zimenye ko urugo rurimo amakimbirane, zihita zihagera mbere kugira ngo zihuze ba bavandimwe babashe kubana neza mu mahoro. ubwo rero hagati aho ngaho guhohoterwa kw'abagabo si 100% kurahari, ariko leta y'u Rwanda igenda ibatekerezaho. imiryango imwe n'imwe ikagenda ihuza inshuti z'imiryango ziri mu midugudu itandukanye igize igihugu cy'u Rwanda, noneho zikajya igenda isura ya miryango kugira ngo irebe koko amakimbirane arimo ibashe kubunga, bareke gutana, kugira ngo n'umuryango ubwabo bafite n'abana babo babashe kuzakura neza bafite uburere bwiza. kugira ngo tubashe guha ijambo n'abandi. yego Jean Claude urakoze. kugira ngo duhe ijambo n'abandi, ndumva twahinira aho ngaho, keretse niba hari akantu gatoya gusa wakongeraho. hari iki gitekerezo leta y'u Rwanda yagize yishyiraho inshuti z'umuryango, nagira ngo numve niba hari ikindi wumva cyarushaho gufasha kugira ngo ayo makimbirane ave mu miryango. Jean Claude banza yego nangize ngo telefone yawe yacitse. ikindi numvaga nashaka kongeraho, natangiye nshima ariko ngera naho mvuga ko bitari 100%. ariko leta y'u Rwanda ni leta idukunda, itureberera. urugo rurimo amahoro niryo terambere ry'igihugu, niryo terambere ry'umuryango ku bana bari muri urwo rugo, nabo bakura neza. gusa wenda hari akantu mbona ku bagabo bamwe na bamwe bahohoterwa niba bivuge, ahubwo bagakwiye kujya babivuga kugira ngo bakurikiranwe, hanyuma abashe guhabwa agaciro nabo mu ngo zabo. murakoze cyane rwose. urakoze Jean Claude. reka noneho nongere ngarukeho bwana Nduwimana, twavuze ku ihohotera rikorerwa abagabo. muri makeya iyo usubije amaso inyuma hari ibyo watubwiye, ariko urebye muri rusange abagabo babagaragarije irihe hohoterwa? tuvuge nka benshi mu bo mufite muri iryo shyirahamwe ryanyu bahohotewe mu buhe buryo? murakoze. abagabo bahohoterwa mu buryo bwinshi,
ariko amahohoterwa bagenda barakorerwa iyo turiko turumviriza, iyo turiko turegeranya ubwoko bw'amahohoterwa tuyasanga mu migwi ine mikuru mikuru, ariko muri iyo migwi ine mikuru mikuru harimwo utundi tugwi duto duto tugenda dukomoka ku mugwi umwe umwe w'ihohoterwa, bigatuma umuntu agera ku rwego rwo kutavuga icyamubayeko. Nagomba ndababwire imigwi mikuru mikuru y'amahohoterwa dukunda kubona. Umugwi wa mbere ni ihohoterwa rifatiye ku gukomeretswa, ku gutemagurwa, ugasanga umuntu ku rukoba bamutemaguye bamugize ibikomere, icyo bita violence physique. Ihohoterwa rya kabiri ni ihohoterwa rifatiye ku butunzi, ugasanga umugabo senaka mu rugo ntakigira uburenganzira bwo kugira ikintu na kimwe agira ko ububasha mu bijyanye n'amatungo, cyangwa ugasanga umugore afata imyimbu y'urugo akagenda akayigurisha, hanyuma agaca agenda mu kabare akayanywera akayaheza iyo, cyangwa ugasanga umugore arasahura amatungo y'urugo akagenda kuyahonga abandi bagabo biwe babahabara, ugasanga yaranaharitse umugabo mbere mu mpisho, afise abandi bantu ayora amatungo y'urugo ajyana. Bitaba n'ibyo ugasanga umugore yarabikije amatungo mu mihana kwa barundi, umugabo wiwe atabizi, agasahura amatungo y'urugo ayabitse iyo, yitegurira ko umusuri izina azoja kwibana akaba muri ayo matungo yaramaze gukenesha umugabo. Ibyo ni ihohoterwa rya kabiri, ariyo violence economique. Hari ihohoterwa rigira gatatu ryo gutuntuzwa, ukamubona umuntu w'umugabo aratashe mu rugo, ariko yashika mu rugo akabura uwo bayaga, akabura uwo baganira, yashika bakamutuka, yashika ugasanga nta burenganzira bwo kugira ikintu akorako, ugasanga acinjira mu rugo rwiwe bariko baramutuntuza. Iyo niyo bita violence psychologique. Hakaba rero n'ihohoterwa rya kane, ari ryo ihohoterwa rifatiye ku gitsina ribera mu buriri. Iryo hohoterwa naryo ribera mu buriri ni hamwe umugabo ataba agifise uburenganzira bwo gukora imibonano mpuzabitsina n'uwo bubakanye ku buryo ubwo ari bwo bwose. Ugasanga umugore yaramaze guharika umugabo, yifitiye abandi bagabo iyo hanze, aragenda bagakora imibonano mpuzabitsina akabihimba, yagera mu rugo akabwira umugabo ko nta bubasha na bumwe amufise ko bujyanye n'imibonano mpuzabitsina. Mbere muri ankete twakoze twaraganiriye n'abantu bo mu misozi, baratubwira ati twebwe twarumiwe, atuba umugore asigaye byitwa ko yasonesheje ikabutura ry'ibati, bisigura neza yuko yasonesheje ikabutura atacora imena kugira ngo ashikire umugore maze bakore ibijyanye n'iby'imibonano mpuzabitsina mu rugo. Iyo nayo nicyo bita violence sexuelle. Iyo niyo mine mikuru mikuru igize ihohoterwa rifatiye ku gitsina mu ngo. Iyo kabutura akayambara ari uko ageze mu rugo, yajya hanze akayikuramo. Ego, ayambara ari uko ageze mu rugo kugira umugabo ntagire uburenganzira bwo kugira icyo yokora kuri we. Ibibazo birakomeye. Reka turebe niba hari umuti waboneka, dukomeze tubiganireho. Twakire Hermes. Wiriwe neza? Amahoro cyane. Uri hehe? Ufite ikibazo wifuza kubaza cyangwa se n'igitekerezo? Byari byanangoye gato kugira ngo nshobore kubumviriza neza. Noneho uratwumva. Hari ukuntu ikijyanye ariko ritwangarara gato, ariko ubu ndumva ni sawa. Okay. Ariko Hermes nsanze ndi umuhuzabikorwa umugambi wo kurwanya amabi afatiye ku gitsina akorerwa abakenyezi n'abana mu ishyirahamwe AVISI.
risanzwe rikorera ngaha mu Burundi. yego Ikibazo rero nk'uko tumaze kukibona nibyo biramaze kugaragara yuko abagabo bahura n'amabi afatiye ku gitsina nk'uko n'abakenyezi nabo nyene babibamwo. Hama icyo nagomba gusaba kunamera nk'uwo kongera ko uko nk'iyo bishitse ko hariho aho twari umusozi w'akarisiye ari gushikiriza yuko habaye mu maka twagiye turakira harabayemwo umuhungu yari yafashwe ku ngufu n'umukoresha wiwe. Hama bageze gupima bivanye n'uko amainstitution yose ariho afasha muri bijanye no kurwanya amabi afatiye igitsina, nisanze iyo umugabo yafashwe ku ngufu ntibiba byoroshe. Hageze gutanga expertise medicale ntabwo byakunze ko umuganga ashobora kwemeza yuko uwo mugabo yafashwe ku ngufu, uwo musore yari yafashwe ku ngufu. Hama iyo urwo rupapuro rutabonetse kandi bituma umuntu atagira ijambo riboneka ry'agaciro mu butungane. Ni bimwe mu ntambwe twabonye zidasanzwe turi nk'abakorera mu mugabane wo kurwanya amabi afatiye ku gitsina, ko abagabo rimwe na rimwe bivanye n'uko amategeko asanzwe ariho, amashyirahamwe asanzwe agwiriye ariko arakora, asanzwe akorera ku bijyanye no gushyigikira abakenyezi imbere ndetse no kurwanya amabi afatiye igitsina afasha abakenyezi, bigatuma abagabo nabo bataronka ababashyigikira. mbere ndetse no mu mategeko amwe nk'ibi bijyanye n'ibyo ubutungane ugasanga ntibyakunze yuko uwo muntu bagira icyo bisunze kugira ngo bamutunganirize. hama ikindi gusa norenza ko ni uko urugamba rwo kurwanya amabi afatiye igitsina ni urugamba rutagomba kuba urugamba rusanzwe, ni urugamba rwategereza gusaba umwanzuro w'amareta nk'uko niyo ngaha mu gihugu cy'u Burundi yabigerageje. Mugabo ni urugamba rusabwa yuko abantu bose bumva ko bafite icyo boterera, kuko ni ibibazo bifatiye ku myitwarire, ku mibereho y'abantu. Uravye rero dimension uburemere bisaba yuko abantu bose bashobora kugira icyo baterereye. yego urakoze cyane. rero nk'uko kugira nteraheze abagabo nabone kugira bahohoterwe akenshi umukenyezi birashobora kuba byashyitse ikaba inkurikizi y'ibyo nawe yabayemwo, nk'ubu no kuvuga yuko umugabo akamukorera ikintu kikamubabaza ku mutima, bivanye yukorera abantu benshi batajya baritura babavuzi bo ku mutima, abo twita abapsikologe, agaca kigumana ku mutima, agaca icyo kintu kigaca kimuhindura. Yari umuntu mwiza ubwa mbere agaca usanga yarahindutse. ni ukuvuga ibigenda bifata yuko akenshi abakenyezi bishobora gushika bakabikora nk'inkurikizi y'amabi nabo bashobora kuba barabayemo, bakiri abana mu miryango bakuriyemwo, canke canke bamaze kubakana nabo nyene abo baba bubakanye. ni ukubaba impande zose tukarondera gutorera inyishu twisunze imvo z'aho ibyo bintu biva. yego uti uko mu rusyo akoma n'ingasire niko mu kinyarwanda babivuga. ndagushimiye cyane rwose Hermes. ubwo ahubwo n'ubyifuza cyangwa se wumva ufite akanya nawe twazagutumira mu kiganiro cyihariye kuri ibyo bijyanye n'ubwo burenganzira bw'abana uharanira. murakoze. urakoze cyane. reka twakire Obed. Ego wiriwe neza? ego n'amahoro. n'amahoro. urahagana he? ndi Bujumbura. yego. ikibazo cyangwa igitekerezo? ndashimye cyane ko mu bisanzwe ibijyanye n'ingo n'imiryango ni kimwe mu ntango y'igihugu. yego turakumva, komeza.
ego rero iyo ingo n'imiryango zifashe neza n'igihugu kirahungabana. Rero nkafata yuko mu bisanzwe intango y'amabi menshi abera mu ngo ari ubwa mbere uko abantu babayeho, ubumenyi bafise ndetse n'amarangamutima ashobora gufasha gute abantu babaho. Dufatiye uno munsi mu ngo nyinshi bivanye n'ibivugwa cyane, haritabwaho cyane cyane ibijyanye n'agateka k'abakenyezi, ariko ikiremwamuntu cyose cyari gikwiye kugira agateka kaco, ni ukuvuga badacaguye umukenyezi canke umugabo ndetse n'abana. Iyo agateka k'umukenyezi kigahungabanye n'agateka k'abana karahungabana, ni ukuvuga baba abana b'abahungu ntibagira akarorero keza ndetse n'abana b'abakobwa ntibaba bakironsa akarorero keza, bituma mu ngo zabo bazokubaka muri kazoza bataronka aho bahera kugira ngo bamenye gute bo kubaka urugo rwiza. Yego. Rero mu bisanzwe ni uko haba habayeho kuvugwa mu murongo umwe, ariko tutagiye ku ruhande hariho ingo abagabo benshi batorohewe kuzibamwo. Ibyo tubiravye mu kibano ushobora kubona nyene ko ibyo bintu bibaho, ariko ntibihabwa ikibanza gikwiye ngo bivugwe ndetse birondererwe n'umuti. Yego. Ibyo rero abagabo bose bahohotera abagore babo, hari n'abagore bahohotera abagabo, nibyo tuvuga uyu munsi, bivanye n'uko nabo barezwe. Ugasanga kumenya igikwiriye mu rugo biragorana, kuko kenshi mu rugo iyo abantu bamaze kubana, bimwe twita urukundo biraheza bikagabanuka, umwe wese akaraba agasubirana imico canke inyungu aharanira. Yego. Umuti rero wari ukwiye ni uko amategeko atomora adaciye ku ruhande, yaba ufise inguvu cyangwa udafise inguvu, hakabaho urutonde cyane cyane mu bikunda gutuma mu ngo nyinshi habaho gusinzikarizana umwe wese agateka kiwe, n'ibijyanye n'umutungo, bijyanye n'amabanga yabubatse ndetse n'ibindi bitandukanye. Ibyo rero bituma iyo bitatunganijwe neza mu kibano, umwe wese akamenya ati jewe nkwiye kubaho ndiki mu rugo, bituma kaza ku rugo kaba gashyizwe mu mayira abiri, nta n'umwe abaza ati mbega byo bizogenda gute. Yego. Ni ikibazo. Inama utanze ni inama nziza. Yego. Muri makeya inama yanje ni uko habaho inyigisho, umwe wese akamenya ikibereye uko yari akwiye kwifata, kugira ngo izo nyigisho zibahimirize ko iyo umwe wese abonye ko hari ikitamunogeye ashobora kumenya aho yitura canke inama asaba abandi, kuko hari ubumenyi buba butandukanye. Izo nama zikaba zishobora kumufasha ngo ejo amenye igikwiriye, asiriwe arakora ibara mu rugo canke ngo aheranwe n'agahinda, bakamenya igikwiriye. Bishobotse ingo zimwe na zimwe ziboneka ko zitagifise umushinge zishingiye ko, bagashobora gutandukanya abantu batiriwe baragumisha hamwe ngo amabara arinda aragwa, abandi baba basazi kubera ko baheranwe n'agahinda. Kubatandukanya cyangwa se no gusama, kubafasha kwisama amazi atararenga inkombe, nabyo bashobora kubikumira. Rero ibyo nibyo byiza byari bikwiye kubaho, ariko mu kibano cy'uno munsi usanga umwe wese ari nyamwigendaho. Hari igihe biba bitaronse akaryo canke ngo abantu baronke umwanya wo kuba hafi. Rero ibyo byari bikwiye kubaho mu nzego z'amategeko, umwe wese akamenya ati iyo bigeze hano twari dukwiye gufata iyi ntambwe kugira ngo babisane bigishoboka. Iyo byarengeranye naho bigashoboka ko batandukanywa kugira ngo babarengere ubwanje, umwe wese ashobore kuguma yiyumva nk'aho ari umuntu.
yego Obed rwose ndagushimiye cyane kuri iyo nkunga yawe muri iki kiganiro. murakoze cyane. Twakire na Siriro. Siriro uranyumva? muraho neza Muraho Ejeni. urahagana hehe? ndi mu Rwanda Yego. mu karere ka Kayonza. Ikibazo cyangwa se igitekerezo kuri iki kibazo kijyanye n'ihohoterwa ry'abagabo mu ngo. Ikibazo cy'ihohoterwa ry'abagabo ngenda banza nshimire abatumirwa mwatuzaniye, ari uwo ngo wavuze mbere, ari n'uwo ngo wahohotewe agata urugo, nabo ndagira ngo wenda ngire icyo mbivugaho, byose ndashaka kubivugaho. Yego. Abagabo turahohoterwa, nanjye ndiwe, uretse ko bitarambaho ariko bagenzi banjye bo bibabaho. Mbere na mbere ihohoterwa rya mbere ni iri ngiri, numva ngo habaho umunsi mpuzamahanga wahariwe abari n'abategarugori, iminsi mpuzamahanga iyo ku bintu binyuranye, ariko sinumva umunsi mpuzamahanga w'abagabo, ntawo ndumva rwose, nabyo ni ihohoterwa, sinumva impamvu uwo munsi utabaho ku bagabo. Ikindi ku bijyanye n'ubukungu, umugabo n'umugore mu Rwanda basezerana ivangamutungo, ibyo umugore aba afite imitungo iwabo, hari ibintu byinshi afiteyo, noneho akaza wowe mugabo akagusanga muri uko kugusanga asanga ufite amasambu, ufite amatungo, ufite ibintu binyuranye, bya bindi by'iwabo hari abatabizana akabigumisha iwabo, yarangiza akaza bya bindi byawe agusanganye, icyo muri make byitwa yuko mwavanze umubiri, ariko ibindi bindi ugasanga imitungo yindi yagusanganye niyo iri kubarwa, ikintu cye cy'iwabo ukaba utangura ngo wagurishije iriya tungo wasize iwanyu ngo bizashoboke ngo ni iryanjye, nyamara iryo tungo yagusanganye aho ngaho ukaba utavuga uti reka iri tungo mbe narigurisha. Ikindi ni guhohoterwa ku bijyanye n'agahimano, ugasanga umugore araguhimye, habaho ikibazo mu rugo ariko ntabwo ashaka kwicara ngo mube mwakiganiraho, mube mwakigiranamo inama nk'umugabo n'umugore. Ikindi kijyanye n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina ni nk'ibyo ngo yari arimo aravuga, ugasanga nk'umugabo arabuzwa uburenganzira bwo mu buriri, wenda nk'umugore akaba yajya nko mu kabari akaba yagusiga aho ngaho, yaza wavuga ngo ndahita njya kuri RIB, ngo ndavuga ko wankubise, ariko we yaba anagukubise igihe nta kimenyetso kigaragara, nta n'undi muntu wabibonye, ugaceceka rimwe na rimwe ukanga kubivuga, niyo byaba byanabaye ukanga kwiha rubanda ngo hato bataguseka ngo nakubiswe n'umugore, hato bataguseka ngo n'ibindi bindi bigiye binyuranye. Icyo mbona rero gikwiye kuba cyabaho ni uko abagabo twakwirekura tukabasha kwatura tukavuga ikibazo cyacu nk'uko mugenzi wanjye Jean Claude yabivuze. Wunze no mu rya Boniface Nduwimana mutumirwa. Ndagaruka no ku gitekerezo uriya Jean Claude Ngoboka yavuze, ariko nyarutse inshuti z'umuryango, uhina amagambo kugira ngo twakire n'abandi barategereje ari benshi. Yego, kiriya kintu cy'inshuti z'umuryango cyazi igihe cyari gikenewe, ariko nacyo ntabwo kibikemura 100%, kuko hari igihe izo nshuti z'umuryango ziza wowe wavuga ikibazo cyawe umugore akimana amakuru. Ese igihe umugore yimanye amakuru biragenda bite? Nuko nk'uko byemeze, inama natanga ni uko abagabo bagomba kwirekura, kandi n'igihugu kikabatekerezaho by'ukuri bidaciye mu bundi buryo, bakumvwa nabo, kuko nabo ni abantu barahohoterwa nk'uko uwo muvandimwe mwatumiye nawe yahohotewe. Guta urugo ntabwo ari ibintu byoroshye, umuntu afata umwanzuro wo guta urugo kubera ko byamuyobeye. Burya kugira ngo ukubite umugore, aho kugira ngo wice umugore, aho kugira ngo uhore ubana n'umuntu bitameze neza, kuko ingo nyinshi ziricana, usanga umugabo yishe umugore, umugore yishe umugabo bitewe n'ubwumvikane buke. Icyaruta ni uko ugomba kuba wagenda ukajya hariya, niba ari ubufasha ushobora kuba watanga, ukaba wazajya ubwohereza mu rugo kugira ngo niba ufite abana bagire uko babaho, naho ubundi ni ibintu biba bitoroshye. Murakoze cyane. Urakoze cyane Siriro. Mwese muratanga ibitekerezo byiza, reka abatumirwa bacu bakomeze bihangane gatoya, reka mbaza nakire undi mukunzi b'ijwi rya Amerika. Alex, nawe nagira ngo uhe ijambo. Yego, murakoze cyane ijwi rya Amerika. Uri he wowe? Ni Kigali mu Rwanda. Inama cyangwa igitekerezo?
muhina amagambo. igitekerezo cya mbere nashakaga gutanga ni uburyo abagabo bakirwa iyo bagiye gutanga ikibazo cyabo bagize bahohotewe. urabona iyo uhohotewe ukajya gutanga ikirego cyawe, hari uburyo batagufata nk'uko umugore agiyeyo kubera wenda amategeko baba barashizeho. uravuga ko umuntu agiye kurega ko yahohotewe bamwakira mu buryo butandukanye? urabona iyo ugiye uri umugabo ukajya kuvuga ko wahohotewe nuko kuba kwakira ntabwo ariko umugore iyo yagiye ariko bamwakira. hari uburyo umugore yagiye nyine bamufata bitandukanye nk'uko umugabo bamufata. urashaka kuvuga uhohotewe n'umugore? wa mugabo wahohotewe agira ikikango cyo kujya gutanga ikirego cyo gituma abagabo bageze kujya kuko. mfasha gusobanukirwa gatoya. ni umugabo wahohotewe n'umugore cyangwa umugabo wahohotewe mu buryo ubwo ari bwo bwose niyo yaba yahohotewe n'undi mugabo yaba yakirwa mu buryo butandukanye n'uko umugore yakirwa iyo agiye gutanga ikirego? ni ukuvuga ngo umugabo wahohotewe n'undi mugabo uburyo yakirwa n'uwahohotewe n'umugore biba bitandukanye. iyo wahohotewe n'umugore kugenda ukavuga ngo umugore ngo twajyanye iki kibazo, hari uburyo wenda guhita bagufata ahubwo nk'aho ari we wateje ikibazo. ubwo noneho bagomba kurenganurwa rero abagabo. niyo mpamvu nyine ubona ibibazo bibarenga, ugasanga umugabo yataye urugo nk'uko wabivuga, cyangwa se yafashe umwanzuro wo kwiyahura cyangwa se wo kwihanisha. icyifuzo rero cyanjye twari ugusaba nk'inzego za leta zishinzwe kwakira ibyo bibazo, kuba nazo ubwazo zagakwiye gusobanukirwa n'uburyo zigomba kwakiramo ibyo bibazo, zikamenya ko niba ari itegeko rihana ihohotera ko bagomba kwakira umuntu kimwe n'undi, noneho bakagira bakabakira kimwe, nyine itegeko rikabagonga bose, kugira ngo nawe mugabo nawe ntajya nahohoterwa aziyakire, aziyumve nk'uwo mu buryo gutanga ikibazo cye bakacyumva. atakiriwe neza ndumva nabyo bishobora kumusubiza muri bya bindi twavugaga byo kuvuga ngo atemba amarira y'umugabo atemba ajya mu nda akanga kwishyira hanze. niyo handi nyine usanga abagabo ubu abenshi usanga barataye ingo zabo bakaba baragiye bakigira kwikodeshereza ikindi kintu cyo kubamo kugira ngo birwaneho, atari ko babyishimiye ubwo ko nta handi mahitamo bafite. aho naho twasanze ko hari umuvandimwe wari umaze kuvuga ko nabyo bigira ingaruka iyo imiryango itatanye gutyo. turaza kubigarukaho mu kanya. ndumva urakoze cyane kuri iki gitekerezo cyawe, keretse niba hari ikindi washaka kongeraho mbere y'uko nakira Lambert. urakoze cyane rwose. reka twakire Lambert noneho. Lambert, Lambert ubanza. reka mba mvugana na Jeremy noneho. Jeremy, wumvise bamwe mu bakunzi b'ijwi ry'Amerika, hari uwavuze ati guhohotera umugabo hari igihe biba nko kwihimura. Jeremy, uranyumva? reka ngaruke kuri Boniface. ndumva Jeremy telefoni ye igomba kuba itarimo gucamo neza. Boniface, hari umuntu wari uvuze ko guhohotera umugabo hari igihe biba nko kumwihimuraho, cyangwa se nk'inkurikizi z'ibiba byarabaye, amabi umuntu aba yarabayemo yaba mu buto cyangwa se ibyo akorerwa mu rugo, umugore akabibana igihe kirekire, noneho yazagera aho ngaho bigasa nk'aho bimurenze, agatangira guhohotera umugore nawe ku ruhande rwe. ibyo murabivugaho iki, Boniface? rimwe na rimwe birashika umwana w'umukobwa akaba yakuriye mu rugo rurimo amakimbirane menshi, rurimo amatati menshi, aho ababyeyi usanga nabo bamara ukugwana, bamara ugukubitana, bamara ugutukana, umwana agakura gutyo, akazoca abona n'iyo agiye hose azoba agiye nawe kwamara agwana n'umugabo, bigaca bituma ageze mu rugo umugabo ntiyitwa umugabo, ahubwo yitwa umwansi wiwe, yiteguriye ko bagwana, yiteguriye guhangana nawe. ni ukuvuga umugabo akabaho ameze nk'umuntu yaje mu ntambara, ameze nk'umuntu watanguje urugamba mu kugira mariage,
ari nacyo gituma urwaruka rw'ubu ruriko rurahesha kugira mariage ruvuga ruti ibyo ndiko ndabona muhira, ibyo ndiko ndabona mu kibano sinozobibamwo. Benshi bagahitamwo bati jewe nta mugore nzozana kuko naho mbona muhira ntibimeze neza, papa yamara kubitwa, papa yamara atukwa, bivanye naho umwe wese yakuriye. Ikindi naco biranashoboka akaba ari umuntu agira abagenzi babi, bakamubwira ko nta mugabo wo kubaha, bakamubwira ko umugabo azovuga iki nawe akavuga ngo kuko banganya uburenganzira. Bitewe n'iki? N'uburenganzira amategeko yashizeho. Ibyo byose rero bigaca bigaruka bikazana za njyane mu rugo zituma bahora bahanganye. Mwavuze muti hari igihe aba ariko arihimura ku byamubayeko, ati nawe akavuga ati reka nirengere nta kibazo. Ariko ntimwigeze muvuga muti hari abagabo babaye inganzwa burundu, kuva bazanye abagore babo ugasanga ubwa mbere byari bimeze neza, ugasanga ubwa mbere barumvikana. Ariko uko ibi bintu bya emancipation, ni ukuvuga ibi bintu byo guharanira uburenganzira bigenda birafata intambwe, bigenda biraha ingufu cyane umukenyezi, kuko bamushize mu mugwi w'abantu b'intege nke. Muri ico gihe umuntu umaze kuvuga ko ari umunyantege nke, ni ukuvuga ko icyo yonona cyose avuga ko akingiwe n'amategeko nk'umunyantege nke. Bazama bavuga ngo yabaye bwivune kubera ari umunyantege nke. Mugabo hagera kuja mu by'intwaro, hagera kuja guharanira ibyicaro, hagera kuja guharanira ibiki ngo nyabuna turangana, bagaca bavuga ngo hakenewe uburinganire turangana. Mugabo murumva baje kungana kubera bonetse ibyo bagabura by'amaronko. Mugabo hageze kuja mu makosa baca bavuga ngo umukenyezi ngo ni umunyantege nke, ngo tumukingire. Ari nabyo bituma rimwe na rimwe n'ubutungane bumera nk'ubujuragirika, bumera nk'ubujuragirika kuko buca buja gukoresha ingingo bufatiye ku buvugwa ko ari umunyantege nke, bakaja kumukingira no mu gihe ari mu ikosa. Umuntu rero umaze kuja kumukingira no mu gihe ari mu ikosa, aca akora ayandi makosa yitwaje ko akingiwe kubera ari umunyantege nke. Reka noneho ubwo dusubire ku murongo wa telefone twakire Didier. Ndayizeye turi kumwe? Yego turi kumwe. Urahagana he? Ndi mu Burundi. Watwandikiye uvuga ku kiganiro ari cyiza ko cyari gikenewe. Ufite igitekerezo wifuza gutanga cyangwa ni ikibazo? Ni igitekerezo kuko icyo kiganiro nagishimye cyane kugira ngo kiboneke, kuko hari abantu bamwe bamwe aha nk'aho mperereye ngaha mu Burundi muri zone Kinama, kenshi usanga hari nk'abantu b'abashingantahe b'abagabo usanga bahohoterwa bivanye n'urugo ukuntu ruba rwubatse. Ushatse kuvuga iki? Ushatse kuvuga yuko hariho abakenyezi bamwe bamwe usanga bahohotera abagabo babo. Uravuze ngo bitewe n'uburyo urugo usanga rwubatse. Ego, ni ukuvuga hari igihe usanga umukenyezi asumvye uburyo umushingantahe, umugabo wiwe, ugasanga rero bwa buryo amusumvya aciye amusuzugura. Agiye umushingantahe wiwe agiye kumubaza ati none mukenyezi wanje ko jewe mbona kumengo hari ikintu kitagenda neza mu rugo, twobigenza gute kugira ngo urugo rwacu rwubakwe? Umugore kubera bwa buryo bwiwe ugaca usanga agiye kumuha abantu b'inkozi z'ibibi bamuhohotera,
wa mugabo nawe yogira ukuntu n'ingufu ziwe zo kuba ati genda umuntu w'umugabo reka nkoresha ingufu zanjye mpane umugore wanjye kugira ngo ntaduge hejuru, ugaca usanga wa mugore agiye kumwitwarira muri sentare, kuko aha mu Burundi wacu hariho sentare yumviriza abana rugo y'igipolisi. None se uwo mugore aba atamushatse azi umutungo afite, cyangwa se hari umutungo ashobora kunguka bari kumwe, ariko niba yamusanze azi ko n'ubusanzwe asanzwe amurusha umutungo yagombye kubimwubahira? Ini wacu kenshi mu Burundi usanga abagabo benshi atari abantu bize, atari abantu bahuriye mu mashuri, usanga umugabo kenshi aha amatungo umugore kugira ngo arondere bahurize hamwe. Hamugaca usanga umugabo akazi karaheze, akazi gaheze agaca yicara, wa muna rugo kubera we arose ibintu akora agaca asonje uburyo umugabo kubera yabandanije ibikorwa. Ubwo urumva icyakorwa ari iki muri make cyane? Icyakorwa nuko yuko hoboneka amategeko ahana abana rugo nabo hamwe barenganije abagabo, abagore nabo bahanwa bijanye n'amategeko y'urwo rugo uko ruzoba ruba rwubatse. Urakoze gutanga ibitekerezo byawe Didier, rwose ndagushimiye. Reka dukomeze twakira n'abandi bakunzi b'ijwi rya Amerika. Uwo tugiye guha umwanya noneho ni Mawazo. Murakoze cyane namwe. Mawazo, nawe turi kumwe? Mawazo ndumva sinzi ibyo yagiyemo. Reka ngaruke ku mutu. Mawazo, uranyumva? Urahagana hehe? Nyarutsa igitekerezo cyawe cyangwa ikibazo, amasaha arimo aragenda. I Burundi. Nyarutsa igitekerezo cyangwa ikibazo. Jewe ikibazo nabaza cyari gishingiye kuri rinye, kuko ku gateka kazi nabo y'abato baravuga ariho amategeko rifatiye ku gitsina, usanga hariho amashyirahamwe aharanira agateka k'abakenyezi rimwe na rimwe. Ashaka kumenya niba habuze iki kugira ngo habe amashyirahamwe aharanira agateka k'abagabo, na cyane cyane abo bagabo bahohoterwa n'abagore babo. Nashaka kubaza aho ayo mashyirahamwe yoba ariho, nimba atariho habuze. Ishyirahamwe rishyirwaho n'umuntu wagize igitekerezo nk'uko Boniface Nduwimana yabitubwiye, umutumirwa wacu. Iryo shyirahamwe hari iryo turimo kuganiraho ni iryitwa Abagabo mu Gahinda. Sinzi niba wari wakurikiye ikiganiro. Mawazo, telefoni ye yacitse. Reka dukomeze rero tuganira n'umutumirwa wacu. Bwana Boniface, muri makeya abantu baza babagana mubaha bufasha ki kugira ngo mutubwire naho umuntu yabasanga aramutse abakeneye? Ndabona igihe kirimo kigenda. Murakoze. Twebwe abantu baza batugana nababa barahuye n'ibyo bibazo, turaheza tukabafasha mu buryo butandukanye. Ni ukuvuga intambwe ya mbere tubaha impanuro mu gihe biba bigishoboka yuko urwo rugo bafitanye amatati. Ni ukuvuga umugore n'umugabo biba bigishoboka ko bashobora kuvugana, dushobora kubahuza tukabahanura. Iyo tudashobora kubahuza tukabahanura, natwe duca twifashisha inzego za leta, harimo abajejwe intwaro, harimo abajejwe ikigo kiraba iby'ingo n'imiryango, harimo n'ubutungane. Iyo dusanze arabakeneye ubufasha bukomeye, ni ukuvuga arabashobora kuja mu butungane, twebwe duca duherekeza umugabo tukamusaba hako abandanyagwa mu makosa yo kwihanira, canke ngo bize bigaragare ko ari we munyamakosa yihaniye, canke ngo yomoke canke yiyahure, tumusaba guca yitura ubutungane, maze tukamufasha mu kuronsa umushingwamanza amuburanira. Aho rero muri ico gihe turamuherekeza gushingisha urubanza, tukamuherekeza no kuburana. Abakomerekejwe canke abatemaguwe canke aba bamaze kugira ibibazo byo mu mutwe kubera ihohoterwa, abakomerekejwe turabaherekeza kwa muganga, tukadodora hirya no hino dusaba ubufasha kugira ngo tubavuze,
tukikora ku mikoro yacu nk'abanyeshyirahamwe tukabavuza, ndetse n'abamaze guhungabana icyo dukora turarondera bamwe bajejwe kumviriza abantu bagize ihahamuka cyangwa bagize ibibazo byo mu mutwe aribo bapsikologe, kugira ngo bashobore kubegera babaganirize, kugira ngo tubageze ku mwanya w'uko bashobora kuvuga ibyabashikiye. Aho rero mbere nkaboneraho no gusaba abo batwumva bose ni ukuri bagere ku ntambwe yo kudushyigikira, bagere ku ntambwe yo kudufasha, turabe yuko twoshobora gufata mu mugongo abantu dufise bahahamutse kubera ibyo bibazo, dushobore no gufasha imanza dufise kugeza ubu turiko turakurikirana imanza 8 zose. Izo murumva yuko bisaba yuko tugira uburyo bwo guhemba umwavoka, bwo gutunganya neza ibijyanye n'imanza. Ni ukuri turasaba abantu bose bariko baratwumviriza badushigikire kugira dushike ku ihangiro ryo kurwanira agateka k'ingo n'imiryango, tubwire ingo zitekanye. Rwose ndabigushimiye cyane kuba mwarashyizeho iryo shyirahamwe rikenewe nk'uko abenshi babyumvikanishije. Ubwo noneho hari telefone se umuntu yababonaho kugira ngo ubasha nko kugira ubufasha yabaha, cyangwa se n'uwakenera kuza kubareba? Yego, aboshobora kugira ubufasha cyangwa kudukenera ku kindi kintu icyo ari cyo cyose, bodutelefona kuri telefone WhatsApp 79 176 656. Aho ni ku murongo wa Leo, cyangwa bagaca ku murongo wa limitere kuri 68 25 35 8. Cyangwa bakadusanga ku cyicaro cy'ishyirahamwe muri komine Kayanza hafi y'ibitaro bikuru bya Kayanza. Ndagushimiye cyane Boniface Nduwimana, nshimira n'abamfashe ku buhanga bw'ibyuma, abaduhamagaye, abatanze inama n'ibitekerezo. Mwese mugire ibihe byiza. Mwari kumwe na radiyo yanyu Ijwi ry'Amerika, naho ubutaha.